Oke baik, salam jumpa kembali bersama Nompit pada ketinggian 4 pohon bambu dari Siguntut, Tongkonan, Kabupaten Solo. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah atau misa syukur atas Bang Rara atau Merak Tongkonan. Botol ko ito, no? So, pagkabaka lang ito. Magbawa man doon mo lang. Ina. Masay mo yung kaburo. Doon. Hindi. Matara pa perangin na le. Labi mo saran. Matara pa pagkarangin na. Ayaw 100 ton na. Labi mo 105, 105. Okay. Kadang narangi, kadang tayo. Nang biasa ya to. Iya. Mara terangan duka pada tiro. Terangan pa yung mata. Tama kay televisi rusa. Di pa tama kay televisi rusa. Yun, nalalan mo mama. Oh, Bumbot na mo yato. Sila pagkalitan. Menarang siapa yang mak patama? Bayo-bayo, tawong Kanina, alam ni ko daw ko bitaw ng balong ko na. Yan lakali pa ni taw-taw ta. Iya. Taw ni Reso. Pasangi dot. Di payro pakai dot. Siapa yang mencerita nih? Oh, berapa ya tuh cerita. Berapa ya? Ano pa ya daya ingat yuk. Iya. Bisa bagi-bagi pengalaman na. Gimana kau tak karya bosku? Labi dan mau diote paling saudara ada kapanguran di Radean. La tunana diote bombong bulan na kurian sumanga diote lu kuna bangun banua sangka ada papa dirasa merok tung kasangan na. Na lambi bota dan lalu na nade tekul la kasih dolokan na la tapalangan sang loeran paagauran la tapendek salen tekem mata pilalan kapanguran di Radean. Sumpuna ibadah misa syukur. Apa dulu itu kukotabe bulan Madan dan siman rara ma paran-paran tabe yang diru na ba Lembang tarapangan di mata pindan na pentuton lipo tabe anak pare-pare nangka siman taruh pas sasaran tuyu angga kukotabe rokok kaukoran makarangina to sitaranak aluk lagi to sinoluan sangka turun di Batara aluk tapi tiungan di daute guli na para sangka tapi lalundun ni daute maalipu ditarik. Bapak Pastor Joni Kanan bersama Bapak Pastor Valens dan seluruh Dewan Stasiun mintu pebaluk tiumba pantan-pantan kapekalukan
Tapi tokon patokon na lembang siman bosit ang bilukan na pintutol lipo. Tono ni susilod ng gumarente den saungan na purapa iti tondong sa lipapan te pangalion. To maaparinta rando ko na may madona tutun sa tamalan te tangan na tondok. Ang gatuara na rokusuling karana na siman kaukuran bulan na. Ang gabarana magulipindan lamba maadodo pambalu. Tarong bulan na din ay mga nasangka lolo sumarik na todo lentenan panikuan. Siyoso di po para nakalando si paduran dari di polamba paonganan untoroy panitoraraan na panang dilion unisungi pata makaray na bambada karondang Tudiradog bunga lalang di tanan kaparingesan si taranak pa tagarian si balayan ang gatodian nabara di papalumpunan karasan tulang tikun na te padang tubalo langda makayang na pendudol lipo tabi kayo kalando na tundok siman lamba apaonganan na pangaliyon lalan na te tangan na tundok ko la timba na jomay pira-pira ba manalimbang iyalay ko na barana iyalinggi na sendana kumongolena raw-raw madok ko pasareongan umborong pasambolangiran angga ko katabi erok ko kaukoran makarangin na siman suling kararaana tositan matambuku tananan tuan rondon untampang abatu melolin kebenda ni kakian buntu kitunan langira apakan padang narapa ate Indonesia Salipapan Nusantara pakaroko suling kararana Bapak Brigjen TNI Acep Miharja Somat dirum pusbekangat Mabes TNI Tidio Mas Salialang dia makam bonusane mintu aparat penegak hukum tak ku pasalen narinding ku paleko na manang banua tabi to si kami pinapito tiang siman to si lolon tambak tolakan tabi untara na paisan uloluan barini na kombo sumpamanarang takot adong kasanan mintu to ko pendidikan tabi kasan lebarini siman kalando kaundi tabi sitang asilolok lalamba ala kayo anak angga ku gatuara na tarung bulan na bunga lolo sumalikin na kandola uraruk kita tongkonan ungkalimboy te salle ariri tarapalim ang masalana sang tasita tan sang gemairi tatuara jong te kapanguran derandian di pira-pira orang pagauran la taulay lang tema allo to temo maapipisan na bungkarangkada tu marasan lumingka maapindon na ibadah misa syukur lana lembangan Bapak Pastor Jody Kanan setelah Bapak Pastor Valens bersama Dewan Stasiun maapintalun na karena sang buku jomai keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Brigjen TNI Acep Miharja Somat dirum pusbekangat Mabes TNI maafin apa na kada sang buku jomi kami tu di Puparea dia untuk Pak Gauran maafin liman na istirahat batu jamuan kasih ya betul tu naral Pak Gauran lo tahu lepas solanasan kutole data si salongan data mareko nama labi te kapanguran derandian di pana atalan tema alo to temo laku sorong mo laku dewan stasi peto yaluk na patengkay te kami noman Korean sumanga. Tamenani Opuang Matua Ambe lembar lagu nomor Misa Sululalan 205. Oke, salam. Oke, Jusri salam. Sehat dari Jayapura untuk keluarga besar di Solo. Pero
Langsangan na ambe na anak na pinamasalo. Amin. Pasake pagmundol nga puang madua toneng bempan na kita mas solang asang totemo siya tontong selagona. Tomat panon tu siasang suran tu solang asang langsanga pak kabrok na puang madua. Sipatu siale ki mak kule sumanga mak pole paraya langan tangan na langit. Kule sumanga itu bintuna pak kabrona, pak kamasena toku mombong ta konang bangna palempang tamala tangami kamu to marapu lante tongkonan solo tongkonan na bunga sola kandola. Tula mi pasundun alumna sola adakna lante panguran randean merok tungkasangan. Milente-lenteran mo tu diona adakna sola alumna. Pirang-pirang ngallo tu pura di boko siatela di patulako. Belang na inang maluang batin kumi kamu kumara putalang unang karang kada bisa kada mole pomingka tulami pomau pa masolanasan. Belang na natanun mo to tumampami tu painan gulawan lang Allah tangami masolanasan. Misi koroklon dong alo to temo umpapayang yulenbi panguran derandean. Lante acara tuta patengka ia metu pabendan bate sola mantanan sendana. Ada tatoraya keden ni temai sang lindo susinna tapatengka lang kaperokan di pabendan tediona bate tulan na potete lambanan temay dalle na sorongan komito tumampami tama te tongkonan niya te siya tama Allah tangami to maraputal lang to makapunan na. Ang nasorongan kumipu matua to kamasokanan kameluan labi ra kadalle mabanan parallo kumikamu to maarapu tontong bangamisa. Tang si pairisan nangin tang si pasimbuan darinding. Den ni manite aktu pura di boko silenda-lenda pangimpi komi si salah-salah tindo komi. Angkaran itu lami pomelona salipapan soanasa masusi tetarampak marante painan ni dalle tontong lada bongsoran pun matua tamala tangami masoranasa. Anna toruan balo inde kuriang sumangan ng nisung panikuan pole inde polean paraya. May kumisulu masoranasang tatuku sangat kudo to tumampata taku itu mintuna lido malinta. Belanda kita tenang bati to maliluki
Pembudak ilalu sulapa katuan tata tengkai kalau parentan atau kumombong ta. Tapapayan itu tanda pengkatobaran tata pasambayangan di pasambayangan pengkatobaran. Opuang sumpu mamase, ku penasam itu mintu na kasalanku. Bilang nasipado na papakkan itu gau kadakeku, ondo pole bilang namangka na unto na ikumi tu sumpu mamase lako kaleku. Ukagigi itu mintu na kasalanku, na kudan di soa patunduan ni, gaum pemelegauku siya kaya makulang tengkai parentami. Opuang kamasena teto kasalan. Den no panapuang matua tu sumpu makuasa kamaseki umpagari tu kasalanta sionanta kimenta makatuan tontong serakona tama sambayang puang matua ambe makuasa sia juga borok kipuni ko bisa kipakalabi ko bisa tuang makro sumanga mapole paraya mati ol malabi ini untanda sabi tu diona kamamasian ni tumangka sia tonto mi papayang sia diona pasakke mi tumangka sia tonto mi palempan lako kami taummi ondo rakalako tetoma araputallang tumaka punanau lan tetongkonan solo batina bunga solak kandolla buah malapuna paka boromi sia paka masemi lako tomara putallang toma kapunan nao mempayan mo lan mak rupa-rupa agan lolo tau lolo patuang lolo tananan sialan agan tongkonan iate tubendan maung kallo langi tedang mauntong loy pangleon kamu mau tumangka pasang kutuban ni te tomara putallang kamu mau tupurang pasang boki amboran ni te tomak kaponan nao ungkombongan ni tu dari kabarwinna te tongkonan yate kamu tumangka tuntun ni unggaraga tengko situru unang karan kada rapa te to sangkataran lolo to sang tambun toninna unggaragai te tongkonan yate kamu mau tumangkau peduluan ni tumintu pande mangkau nala katam lan unggaragai te tongkonan iate na mangka marampak mo susiakan na tupayan dio tingayoki allo totemo iya martosium pulang na anna korglondong isola nasang natambay kaborokan ni angga mayri lau sisolan ni lante pagoran panguran derandean sialon tulaki lante pas sambayangan pak kulo sumanga si tuang pangando kumua den nopa opuang amitang toreng papayanan kan tumamasemi siom patem umpalempanan kan ni tupasakke marulin dimmi labi lante allo totemo lante kulla tomarasa isanda tongani opuang kumua menderen komilang tanga-tangaki allo totemo umuarampo komi ositamangkan ni tekulla tomarasa toro sakiakan ni laurani kanan ni saka mo kan ni laun tarima pasakemi makada mau komi opuang ang kitanding talingai siapa lempang ni pasakemi ang kipanisupalai iya matetu pasabayan ng papudian siapa kurus mangasan siapa ngando Tuki sorong mati kalian yung potete puang kipuang Yesu tutua sa maprenta solak kamu nga penamasallo totemo siya tontong selakona amin taperang itu kanan na puang matua Kadan na puang matua di ala namay surah Sarambo Piada Tete dio kakinan na dibangun tumisa abanua sia tete dio tang amelo na di pabantang tete dio kapaisanan na di ponoi tumay bilik na ianan kiangga sia maballo rupan sanda rupan na iya to kina matoto sia iya tuto
unampui kapaisanan umpasombo kamawatangan. Belanna si patoko laparari si tuang paatimbangan, sia ia tu kapataloan na paden kabudanna to maabisara. Ia tu tobaga tae na lambi tu kakinan, tae na tikubi tu pulukna lang to babangin. Susi moto tu kadana puang matua, kuresma langan puang matua. Narondong ki puang matua solanasang ia matetu kareba kaparan nual diobi Yesu Kristo na tonoran ni Santo Mateus.
papudian lako puang Yesu. Ta naminto to metamba lako kaleku o puang tula mentama parenta suruga. Sangadinna ia tu tompo gau paporen nambeku dao suruga. Ia pito allo ia to anna buda tau makada lako kaleku kumua o puang tang tete diora ka sangan mi angki mangadai sia tete dio sangan mi angki rambai di atabulito sia tete dio sangan mi angki pogau buda tanda manga abtu ya to laku pamaleso tu kadang kulako tu tau ia to kumua tae pa aku putang dailen komi palai komi dio mai o kam eloku e kamu tompo gau kakadakea namane makada tu Yesu na kuwa iya mo to minda-minda orang ite mintu kadang kuna turui iya mo dipasusi misa to kinatun pabendan balman na daw batulapa semi urang kamma na sabatuai siya mapaliu barang pamumbuki siya untuk baitu banua apa tayo na ropok belan na umpo parandangan batu lampa siya minda-minda orang ide mintu kadangku apa tayo na turui iya mulipasusi misa to baga tumpaden dan baluan na daw to ungin sami orang kamba na sabatuai siya mimbara mapamumbuk anna tu baitu banua ropok mi naumbasan male pakalan iya to naupu mo Yesu po kare tumintuna kada iya to lendo mitiramban na tuto buda dio na pangadaran na belan na susi misa to pa unna dai tau senga bangia na iya tumai pandita surana susi moto tu kadang na puang matua papudian lako puang Yesu. Tomatuanku sia sang suranku soranasang lansanga pak kaboro